Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Deo wa syukuru bopotalu untuk malam odi hadrati lio ea. Tudu tio ea ta ima tomei dunia botia wolopolo utia lio wa agama.
Salawati wa salamu wapataluan toma ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangge debatama ode ongo ngala dio mongo sahabat dio wolo tonulata lo dudu ahi dengan dio duando tima-tima manga syariat dio. Mongo lama dato sukuru itu donggolo to duo umur sukuru hiang donggolo to duo. Insyaallah itu amiatnya de boy sehat ya kuat ya yo rezeki atau dulai botia tunggu lo mola air ya wa uti bi aminia amin ya rabbal alamin. Mengod dato totong kadung di minggu lalu itu lo dunggaya syukuru itu dong pilo potalu lio to hianga botia Dabo wolo la miatia musirita molo ia wolo hiwalia meto li punto botia dabo to udipo amiatia molo ia amiatia muhile maapuan bolo lo hilapu an bolo lo utilala dia bol ma pengantulu talala Lo gili? dalam artian berarti menghina diri sendiri. Oh, gitu. Mengatur talah ya, di mana itu. Ya, itu juga belum apa lo ti. Ya. Nama botia walau polo tatap me itu melatihan memang 4 jam betul pohua lo betul betalan. Ya, nama botia donggo polo hujan utia. Uta lo kun. Inggon di buti tokota. Di hempo duta pun. Memang. Ina lo jahat ya me polimeter tanggida ame to kilo 5 kilo ampa. Lo masuk me beto de kilo awalo. Tanggida beto kilo ampa empatan. Mak didah. Polo berenti. Polo masuk me polo beto made monto UNG. Poli didah made to made dakun. Memang. Jo. Bo pele-pele Mama wow du poto. Olanga olo kuni de bo du kota lo wa. Lolanga bet. Du poto. Jadi dida. Tapi bong inda malo berenti Hempon duta na bo enti beto memang ilo rasa. Di lo rasa dakuni. Di do onto ngaboti totalo di bolo. Wano to be boti ngolohi malapo pilo mepehio pehu. Itu di samping di luar kata hipele-pele. Jo. Itu begitu. Bo pilo mepehio mala pehu. Ande lati bo pilo hio mala pehu. Debo wal abu wali.